togete usumuntu togete ebintu ebigwe kabicha sabantu bamintu ba empowered abangena nabarabu ba empowered n'abantu babote oburemavu empowerment nakigendekene nikiagero wato muntu jingurujia nabakonya ikinyoro ikintu gya kabere tubwate emechando mama namagana infrastructure na infrastructure ebintu bitatu amache emerero n'ekipara kipara kyetu nyari bali masaba njanya kwa wasiwa emyaka 10 yari 1 km te yaro sigo kwa yunga serikali ya uri yaro si kilometer 12 kwa wake sababu yao kwa nyari bali masaba na ine kemo te nyari 1 km okay esenge njama raito watega ali bari kwa nambari baikera okay mwana iko ira na turarigiriria ndake manifesto ya oburunga sobome akiri ate turarateba umuchando murene pio ojomo alafu tumenya sose manifesto baadaye kana magana majeri na sinjira yugo ikera misato cha boro mambye mwacho mutegeli gotorera daktari Daniel Manduko yokori ikero kyobo bunge sema nyanya bali masaba kwetere kiama kia ODM wano mwacho mutegeli chatikeri daiki chidayaka kiana chioka chike chisato cha boro mambye magana majabo cha sinjira yugo ikera no baadaye tumenya kugenderera inyora gani gotegerera radio vuna 102.0 FM Motility Radio Vula 102.0 FM tusisi bwekiringaki murai ngakitase manifesto yao basegatie maganora chikupwanira manifesto yao ntagete toye launch bene jinsa tokera magana majerira sinjira yogo ikiranu toye kwanire biya lakini asegatie manifesto yao ngisa kukese uyando cyo ikocho kwanira ye factory tebe kurigereria njira kubikira ndibiga byebyo asenge njira titakonyoranga manifesto yako ranga igochigwika ine bano timanyiti asenge njira bako nyoranga gendo kelyo bwate na nageto bitega igoro na kyabwate na nageto bitega igoro na kyabwate lakini njira yo guchikerani na kyagara ntageto kupolisi wari gaiga asenge njokoro mura at least na tateko rosia magana ich factory na koine kebona abasai ngo nyara bari chigasumete factory ko yabikiro asegete gusune yebyasi wasende factory ya Manyabwari at least abasai ngo nyara bari merimo asich factory echo na kota makogendereria ego bono wakirite employment nimetenge kine ngite kitangani orante byenga factory ko yebeka egere ngonya abasai kwari lakini swali mbwate ganeri murai ogosoka kurose county ya Kisii kurukwango mu governor Ive Songwae na igegete factory ya Chiabukato ega factory ya Chiabukato na matuka make aede gisaigeka factory ya Matoke akinde togote makurigiri mono actually kana kia magane factory ya Chiabukato yalete gumbuzo sana yalete chingwana sana asaba rai au na sana togosi kwa jumla bakaba na inchi factory ya Chiabukato songo nari gali naro chobwato gete chigari sano echigo chigosomba Chiabukato kurugusi yani gosenko rugusiko gochase factory bantu bagenderete kubulinga ne Chiabukato irenga chirase mochi okay factory ya Chiabukato for example tubate factory ya chai at least kero muntu nabwate chai nade bete menge lakini Chiabukato abukato ya turu gosemba onoiga chiga kichinga na Chiabukato ikoira nade kaiche siche nade kaiche nge gutwigwo nga yakongire bantu bagenderete kweburia bandu bagotaga factory yabe gitugabo teko bakonya bandu bagotaga nge propaganda factory yabe gitugabo ilio gosoka chibesegete factory nero richi ya Matoke mo governor ngwaya begete factory ye tero kwa mirimo kibeka pastor dina korobora tikwa ndego chorro kwata yabara ringi kwa toroborati actually bintu biroro naro chigande chisagara igane bibonya gote bikonya bwetali na chimbe bachya busiri meaning factory ya Matoke no egete birika nero serikali metenga ngendete ko legasi factory ya Matoke ne kema kana tiri ko legasi mbori swali ndikoro chora tebe kegenderete asinge chunga abantu barabona babajetenga Elvis Ngwaye kagosoka oletire factory ya Matoke oletire factory ya Chiabukato na ndo korra bagendero tosoke skake ndikoro chora kegenderete amanyite tiango te bitingo ta kamamu no ko isoye mangani county ke adingo manyama abangeta lakini tiango te bintu manyite ende ketangani jina ba serikali sure serikali teko para biashara serikali teko nyakora biashara ese nginje bwata machika mange na ndi bwata a lot of local regulations serikali wenda ko ba enabler kose iko yani ya bwata ni muntu utagade biashara ni market mono
wetera private sector. Serikali wende ku encourage private sector bakore biashara. Okay. Serikali ya county gente wende kore. No ko wolimo. Eko rusiri chiba chichi license. Eko mororo subsidized. Eko tara machar subsidized. Eko agachire nyubere subsidized. Ayora teji machine chao okore biashara byao. Government cannot do business. Private sector should be encouraged to do business. Ikini ngete tangan. Ikini tuya kabele. Untuk wate muna gari mura ire acha to chikure factory ye mesigali. Ebona. Una wete government ngwa watanga bachagete process ye 2016. Ebona. Ero wake sawa. Onye iri miaka sita utage factory ya. Kandi tole churi factory Kenya ga. Ikini toneke. Duwata machika manga mange. Tukoroka multiple regulations. Nainde, most of them are overlapping. We konyo releases kurulema, onyo releases kuru Kenya Sugar Authority, onyo releases kuru Kenya Bureau of Standards, onyo releases kuru county government, onyo releases kuru multiple agencies, which don't make sense. Njima teni the factory yani. Nimba the factory yako rosirani. Nimantara jaki factory hiyo, ya ngirite miaka bere, kunyachi license. Onye tutaweza kuraji factory usiga Kenya as a whole. We must collapse this. To collapse chionsi tu alezi ya mero. Okay. Ege ndiye kata toneleke mwelio. Ngoko na mangana avocado. Ebona. Obu jambo linga ki kerwa kachira factory. Ego take 24 months for peak. Na munu chake wake kama kwa kachora factory. Ebona. Utara nyigora. Emetenyi miaka bere ya elele. Gati miaka yebere abo gutware ntukuru kana aggressive out cross scheme aso kwira bali mchi avocado basimike in 24 months chachake rakora ki chachake ko kutwegwa lakini ende nyora ngantu bwata avocado gete special iko mabwango iko njiti bwa mchana na avocado na bashikoba lakini mwanzo toka abantu basimika avocado onyambara na factory wiko chake ko gachi factory watu wege nunga factory ko ba nigori chiva kando chito. Okay. Ikonje ndo chena abuchano teyo. Lakini ngetaka nenge linga ki serikali ya business. No ndinje mnango chako chaka alinya lwa masaba. Ebona. Ongole ta bandu bako private sector. Ebona. Ose chi investor. Chikole la siyo chiri kabana baitu. Lakini chaka nanje ngokora nje mna serikali ndoko nya. Haitawezekana. Lakini you can give an enabling environment. And the last thing you need to give is what we call incentives. Mono tax incentives. Kero kolega asi ko banyanga na zibe shiana inga naiga tinikuwa kana tax for the next 10 years. Irinde choshina wagita factory chikora kichirane. And then also to take into tax holidays. Okote 7 years tarikuwa kana ibango. Lakini during 7 years we call ikabantu banga nagete ose okora magadro anga nagete se community. Okay. Sawa mwacho mutekereri ndo chenga che tekereri deke ibere choka chike chinsesa tujabona mabimba ngana majengo chira sinjira jobo ikerero tore na daktari Daniel Manduko okoliye kerwo kyobo jumbe nsemo nyali bali masaba wetere kiama kia ODM kama kawaida mwacho mutekereri magana maikago cha sinjira jobo ikerero tutakuwa tunarudi mwacho mutekereri mnenchira jamyo gotema kugenderera neje nkwana AMACMO egati magana mange tobwate ka mwacho mutekereri ndochukulire manifesto ya sobime asensemo nyali bali masaba ende turarigeri buronge ngakia bantu bagotebe nsemo nyali bali masaba banyako bali bakabantu ku nsemo nyali bali masaba wapige simu alafu banyare kubulia masori magasinge njonga baroba ku nsemo yo na ile baroba nyare to understand mechano babwate mwacho mutekereri no boreke ubomorai ose ne chinguru cy'umurai ase kiberete mwacho mutekereri takogenda gasama ngana bya senchira yo wekerano then baada tutakuwa tunarejea hata kiroro hata kiremati He's not ready. Anakata baita mwenyewe. Mora ibu ya biatore bitu biyo rete kulia post smish wameka live YouTube TV radio Vuna TV. Okay. Yes. Okay. Urusi
Kono murai. Na bali tungo ali ba kwa dawa ndiri ba kwa ndiri bali masawa. Tungo na wao. Sumba. Claro, se va a tomar ya. Dr. Mando kukugania Bakenya kwa maiso ni ndwari ya corona. Magoha gochugutugutira reti certificate chobori munyaga kugendera ko waziri w'ekisemi. Omo sacho yomo osubuna nendege yomo waziri yomo aiga Kenya. Mambia ngio mwancho motere chide kanisa tochabutukire sechinse tochabono mambia ngugo kwana na okwarigania samangana itama ya senchira eri yoboikira no inchendo ke Margaret Mukoa oyo koligie kerugo kyo bubunge indi anyali bali masaba ase county ya Kisii Dr. Daniel Manduku nigo ababulira ba Kenya nabona bagusiko bamaiso nendwali ya corona okwana nemesa yaitu ya mangana mayemambia lero Manduku nigateba corona nigegendrete comment kana ase kerengo keiguru muno asaba gusi babwenete gwetaga ase chinchira abuna okobeka chimas obo keep social distance na boigo wesaba amagoko ase chingaki chonsi. Daniel Manduku kuligia orai nsema ya Nairobi Masaba wetere kiombegia Orange Democratic Movement iyo erandazimio lisho abantu banento bagusi nache manje ko ndwari ya corona yeranire tumuranje anonse simuruchia tema kobeka chimask isibie magoko kora social distancing nonemono kama kwanda sema tanga usasi campaign shirika ndete bona ndwari enembe na endo ni mwenyewe tenje itabanta bange sana asenze gose ndara kwa machini monomono wetera se kobeka chimask na abantu kemu bose bakimatatuine bose kemu ikichiro tema kobeka chimask na wisiye moko na gutuma bisanitize ndwari ya corona kunese ya Kenya. Chinga kechecho Manduku niga baboli abamenyi banyabali bali masaba komoko bokonga nachiko bakorere emirimo emiya naboigo asokweneke abona nachiko ena nachigasigo cyase abasaye.
Omuraibu obumu wa Azimio la Umoja Raila Odinga nigaburire kiombe kyobochori ne chimbibe kya IEBC gutugutera leo obwaki wechukura asenchera yegekuru bosio bobochori bonene wetera asomo semio ye Paul Mwangi Odinga nigaganetie omuteneri omone wekiombe kyo kya IEBC Wafula Chebukate kwerera waikirano ebitambukiro kibaimukire erikwenekya buna obochori bogocha tibubwati bitango binde byonsi amatuka makaeta Wafula Chebukate nigo nigo ateba buna okwerikia hamuno wakachikura asenchira yegekuru nigo irachi utumekwa chitariki kyanda chomotenye ugatano na gatatu Chingaki ense ya Kenya egendrete kubara amatuko gochase obochori bonene baria bakuriga ebirogo by'oborai bwense nigo bagendrete kweonia rituko gochia serinde tiga tonyororo bochororo ikirano kurasomosa kyote Bivon Onditi Oyoromo konyi bomorai bwense ya Kenya oyobo igokorihi ekerogo kyoborai ase chikura chobochori bonene bumwakoyo Dr. William Ruto nigo rero atwara umusangirikano amona abantu bayababwate oborema ase ensemo ya Karen Imeyomochi o Nairobi Ruto nabainekeri abantu abo bari noborema una obomo bwa Kenya kwanza mbuchie ko bakorera abakenya bonsi baria bare noborema nabo igokorwa nemechando eria bagwetera ase barache ko babeka ase manifesto ya Yeah. Onyora vuna skiza tuni yao elikogoki yoko gwakira esimi likilieta skiza obeke space olike kodi ekobwatia 9520923 otomego chiase 811 elionyore eskiza tuni yao limulioka Radio Vuna igetuona mbeyemo asorogongorwa gusine chinsemo chietane negoika kobwata ensengima Vuna FM
Omwaziri w'ekisemi Profesa George Magoha oruro kubolya gokyase serikali kuninkia chi certificate cheche degree elioko korobongainiriri bwechi certificate choburimo imeyense ya Kenya okwana asomosangerekano bokwarigania omurobiro CBC asesukuru ye secondary ya Kodero Bara ensemo ya Rongai ime county ya Migori. Magoha nigateba buna aise koe walibaga gochia kogendera kubo waziri w'ekisemi nigo arachi gosokia maiso marore na gubata ose na koba tuguterare abari bonsi babwate chi certificate chobolimo. Every week, every month, as a leader of a university, we keep checking the authenticity of degrees of our employees and our graduates who are working elsewhere. So this noise you are hearing is political, it's not professional, and I really don't have time to waste there. There is nothing to check whether I graduated with a degree in medicine. You will call, you pick a phone and call the University of Lagos and see whether I have transcripts there. Most of the times we do this in the back room. Even here in Kenya it will be done in the back room, but unfortunately when it is now public things like IEBC and they say you can't go, then it becomes an issue. So remove politics from it. That is one of the things that should not bother any Kenyan. Because if you claim to have a degree, you can't walk into a room, get a degree. No judge can give you a degree. Are we together? Yes. IEBC cannot give you a degree. A degree must come from a university. In fact, if I was... Abamenyi b'ensemo ya Igimbe South me county ya Meru nigo bale no moichano monene magega yo mosacho yo mogusuguna nendege yo mwaziri bobole Peter Munya aboli tukolya igoro kolengana no monya nyimbo monene asigita seni ke Igimbe South Hussein Ali omosacho yo w'emyaka yegatwa nigo asuguna netendege yo magega yo mwaziri Peter Munya gutara asenseme yo eli wakere kuko morai bo mwazimi umoja Raila Odinga bosio bobochoryo bonene omosacho yo ni gaigetigwe kurwa sendege yo na koirwa asigita seni kya banyanyimbo kya Igimbe South elio gokorerwa botoki na kwenekia ngangi kyegerete okora egekore kingabune kyo chideka ni 12 chabutokire ase chinsa isato chabono mambia kugwakire ngambia mono asikoya chore meza ya Radio Vuna 102.0 FM na kugane iryo botegererio buya kurende chikuraga inyeni nyaro koretera mangana ya senchira ere yobwenge inchendo ke Margaret mukua uyu noro mweli obwa mangana majia asenchira yobwekirano
Je, utokera jidayeka ikomene isano na isato mwanjo mategere chinsani sato cha bora mabere dio kuna bwana 2.0 FM mabigero murobili. Je bakondo ko muoge woboge then boga bo twin boy mwanjo mategere karibu ndani kama kawaida. Mangana maye kwa yugura sinjira jo bwe kera no kegi maisa to cha bora mabere magi mokuwa. Chitariki cha lero chitariki mbero gebere na isa to mwanjo mategere di mutinyo gatano na limo mwaka 2022. Igotoro no yokori gekero kyobo jumbe nsemo nyali bali masabu mwanjo mategere wetere tikiti ya ODM. Akurukwanga daktari Daniel Mandoko na orase studio mwanjo mategeli 101 tugenderete gukwana egera bantu basema nyanyali bali masaba banyare konyora obura uburongi na wajui mambo yako namna gani kwa kubuli maswali walenga maswali kibako boli ikonta tugenderete kidogo daktari alafu baadaye ninje kwa bantu basema nyanyali bali masaba libaga ebono bakubuli maswali asingichunga barabwa ata maswali amagero na gutebya senginjonga mate abenyeji bakumanya ibintu bingi kombwanje no man na abenyeji bakumanya magana bandi ko kwa muntu ni kwenye tegere radio vuna anya tari ko mesema nyali bari masaba no man igo toragenderera keigo alafu manya ko mategere dikuro sema nyali bari masaba se yabeta muntu gucha gwakire kura guso muntu agenderete ko yoni asare egera at least ajali ukuboria amaswali aseseme nyali bari masaba Igonto tengo tebinga tari ayiko kulikirwa kyobo jumbe semeyo baroro nabaki bakujikirwa kyobo jumbe semeyo nyali masaba ainde abane baroro ko nyara kisera kibwika ine cyao lakini njira bako genda saba ntu na litoteba lero aide ko bita bawutinjira ko genda na injira nenda barabinjira bako genda siku isi keire umuntu igatagete arorebesa amanya kubakire kura siku isi keire umuntu igatagete umugorore kibando muturure unabona kibando kikire 180 amanya gutebanga mandu konkonyire abantu batagete bakune personally chikura kitaraika kiroko bakunire personally chikura kitaraika bamanya ngao korengere moda watanga joina anya kulikia oina alite kiaye. That's what people have mbori swali murai mero biliki kwa bekire kunoga ndrete ne campaign mete campaign ndege ndrete mero biliki kwa bekire elikwenda kibona at least watemira kwa yaga abantu bensemo yanyali bali masaba kuwakire kura njira keye ji strategy ogotumeka njiri cheche obuo gati anga tena abantu bamintu ba nyali bali masaba mbere bantu bali ebona na ine masaro muntu ogo sara kolia ngoko gara mutaka kura okay keke muntu ngosiale egento kera gero mutaka kura oba kurigera history y'omuntu nine ke maire nga abantu ba mindu banyali bali masaba barigera history yane mono enjira nabere nabara bukuru maya pero nacha ko kora bintu bali masaba mesingi ngori chikura bale bachire bono ku America umuntu achite last week ku America akabeka masakara acha kuri chikura chiko era iga ali nendeka kwaki airane abantu bitu mwana madamu injimna ndega umwako yobuka umno ari na bekiro koko kira matanga ari nyali bali okay matanga wiki ya mama matanga kwa nyali bali matanga 32 na bekiro koko amatanga onsi wetera mono chigari cyane ndwete niko chigari sano ndwete okay cyo kare gasya matanga imechango ya matanga asengo nyara njike kanashira matanga ko nyara chi family chinge chibwate uri mirubunge njiri ko nyara gwikera nisa mwana matanga tero na chaka chikanisa uboge muntu tayi nyari bal masaba obikira ko asikanisa menje mama wete sengi njonje numo Kristo na indi tiniko chara kanisa chesi gicho kagenjira mo sti Catholic na bikira ko PG na bikira ko COG na bikira ko baka redeemed chikanisa na bikira ko kwa nyari bal masaba ichiri chikanisa saidi ya 300 okay abana kwa na school abana barangeri buji university mwakori banyora abana pa bwato bore ku fees umwakori ko na beka ko sabana saidi ya 400 Triko chora kinyoro usenyumba mono rwasi bwato bore meru abango ma transport usana mo ichi bache ko roto asengo nyara employment now they want employment muntu taya saba ko riyo burai na ndo nyakara tebe urikira abana nyari bal masaba nalikire pake wikiri last week nari kitawana be okay wito chiguru cyana se bantu bana ko mbori nari abantu nari abana ko nyari bal na ndo triko likabaminto
ongorore kinyoru kibwate bore me dugata abantu bada bangirwa no konyoru mungina bwate muchanda se nyumba utwere ose nyumba yate bwate kera makia osa amenye nyumba y'ubunyansi konyira se bintu ebyo amagana chinyagitari michango ya nyagitari konyire asingunya sana nga chinguru iko okuchaka kwega abantu bangi chikura tali bongo chaka haya naende kera chaka de bintu na kana akachite kanisa tangani ninyorte kunyakoni 2016 na bwate kera ngere kuriyo buchumba usubuli bukabana kwa tena nangerali kuna jite ngabwe nyumba ya nyasaye ngabe ngayandoro kanyanja kagaje kanisa kunyakoni SDA. Okay. 2016 2017 abantu beto nali geto yasi 2014 2015 ingaki kontena nangerali kuja kuriyo buchumba kusubu gabana lakini mbale bona wachire ukonyora umuntu akorera gasi serikali ukorere uritayire umuntu arengane tata uritayire tanya wakonya muntu mbona akurigia mbona akugure butamba ikonya kongaina babangina ikonya kongaina bitamba chikura ikora cherere abune gasi bakuri goriko inche tinikuri gasi ndiko nje nguriye gusomba nkonya abantu baminto. Okay. Na ina teba nje na tienta gasi riga nani musaro ningu chikuri mu mjumbe ongonyo beka special bursary fund. Okay. Ekonyo orphans na partial orphans seseki Musara bonsi kusenos. musara bonzi musara zini milioni ya pamadi muchumba kuli ile ngako liyo zini milioni ya echingo chebeke bursary na ende ngobeka bangina wali avuraka e committee musara yo badispass uchesa abana babo erinde nkonyegesa inyesa nkonye bari bakora iyo bujumu obo banyoro musara bagore gari usiba gore nyumba Nairobi usiba gore suti usiba cyutara America njitinde ibinde ni bwate musara one ngobeka abangina baburaka babwate abana batari kwenyara. Okay. Onuru 10,000 onuru 20 onuru 30 umwana kwaliki asome ase myaka 5 china chibekire chocho ese ngenjuma nyitenga uikata kwa nyabantu baminto. Okay. Anake ndari kidogo ngwata begore chipara chiresema yenyawe masaba ngachiri state ngiye chiri buya mono ayabona daktari Daniel Manduko mete uburai burimbe yawo nandi ngwate uburai kurukare bwa cyane to kobororo njira rero ro kubwaterana no mujumbo yororo rasebona bunanjira byo gutema ku muhandi basi Omate bwana mbalinga konyore gento ase serikali dayo ikoto ke serikali. Okay. Naende ningwate umane ngase nginjonde ekyobi ya ODM no murai to chocha Raila Odinga ko wale president ngongo chiko asa yo momo asa abantu bari bacho riko kyobi kiaye ninyare wikira ebintu bya serikali ndatera abantu baminto umuchumbo roba noiga uyore ukorukeze kalma chagu ukorega gasi ngiye mono asi school wetera CDF Constituency Development Fund. Okay. Lakini umaene bolinga CDF tele sana wekanendo likiyo bosani isiku ya CDF osokora abantu bandi bagajire chipara usasi chiagajuru keneye ichiko ba national government onende esengenjo omweshimwe machogu akorire gasi yaingia nje wono ngo chikwata na serikali ya national government ndetera abantu baite chipara amache ni stima. Okay. Kera ngo bikurwa CDF tekujana kora gasi yonsi. Okay. Ya ngende kugira robotirwa EACC. By the way, magana na rora ari kunde boncho karana simetandao yekerero ngabono manduku na gwaterdi na magana y'ubukurumi kirari gasense mu yegipot matega ari Mombasa igakurumite kibesa kweli bagakarusi waroro ngabono EACC yamubekire abataji kurikero kyo jumbe sema nyali bari masaba batikira ngo tema kurikira kando chinga yetari yago ndiyo na by the way nabakwanya litako bakliat na IEBC egaro kurikero kyo jumbe sema nyali bari masaba anakonya ari clear the air abantu bango bate abantu bango bate asengi joma tijana muntu mungaini na ni mama tene chingurumba chinyinge abantu bali bonsi pakonya ikamangana yuko bona wekabeke bintu wekabeke bigochu kora kinga muntu bate tena muntu takaba cleared muntu na bwate binda ayelisi yubwate yayisi iteraniro naende no ligirisi yo ngende te kurikira aba usibale ngabaroro para mbali kukwandiru usibale gabange sana njibe kango kwandiru seki esengi joma bwate bataka ititumira netabe Umate kero muntu mate abajinguru kubona no kumnyoka ora takomo mubekere tingiri tamnyoka kubwe
iga mangana yo gotepanga kwa wate bina ebyo n'ebintu mwanya abantu usoro bwatilisi yeyo sisi yabo. Yes, sure. Tingoro chiga. So ma ile ndra bunje ko Daniel Mandu, can you see my name there? No. Sure. Aya abantu barabu abangi bali gusiga gukwano bali barabu nanti yango tebiga ebi ne mwanya abantu ndu arore dito yo ngora rabu mo sikikiri sobule ngora Bono ara. moisonde ekoti njamo tiga ese ngwara Bono. eseki ibitini nyamanya abantu kiri sobule ngwina arenge muno murayo gusi abantu bana karomo ntolese ngijajo kizato chinguru mono titomubekere tingibi wabaire kine miaka 10 kigambire miaka 10 kiba no sibo ne koti. Okay. Obo gavana wa 2017 kanga kirizo biraire lakini bakamwekere bine bire njita akora taira. Okay, sawa abantu bangi bagotebanga ndagekera muntu gwatere ni magana yo bukurumi nandi gwabaire clear de banda batanga ne chibesa gendo umura ozenga ki so propaganda pia chiwo chane chinyinge sana kero muntu asiboiro. Use bate bete nagorete tikiti ya ODM ngakinga gore yane ngagore yabo basi ngagore yabo nchali ngagore ya nyaribali chachi ngagore chionzi 10 ngagore bakache Mombasa. Okay akitari bobe abantu baminto mbabwate sometimes bari bwate batari nyara kurwane segi wekaba ko bikere bintu gete waka matoba iga erinde baetere. Okay, murai Dr. Daniel Mandu kunda itongo bori swali limot mwanja kwa yase manifesto ya ugono officially isole linko bordineli chise monchiro na tarite actually ngachiko tema kora kwana na barai bari asemeji bakuri biro au kanyona ngabarai ya bakuri biro au na obanja ine sana yalinge aselonji gete yesidi ya matera no atu alinge alafu bara yoba kacha chikombete tano bari nkarra basi kainde kweli basi kainde kweli na andi bakanyeresa bakante pinga mabaka bahiri bagote banyenye ko kugenda guchia kuri chikura na nchi tigangana ni guchiga na ayo kana guchia ko kura kurwana manya kwenda guchia. Okay, aye chikombete tabao mbwamba tikimo bwate Omane bari ngakia bonse bakora gichikura abange na basani bane. Okay, Na ndi gusanga tora amabaro bono na utokumana kanisa tokwana nibuya usino nyine amatanga tokwana nibuya ndubwati bwamate ndubwati bo bisabonde bonzi. Okay, Na ndi banyanga chikura ego cyane kyagenda bono lakini bwamate ko wakendere sure ona se michandiko cyaba na sabantu bari utubwati followers okonyanga ese ngeje ndo mondo manduku wika ngeje mondo nyarabe ese ngejoria abwati yoria omane bolinga kintu tuwe kantu bwati mangana ini personally gora ntukunjiti bwati problem ndo bwenzi. Okay, Naenda abantu bari abange bakubuli to korera sana barumaya. okay, Nende kuchimutu murango so bugambi ni nkorera sana baru abange babonje mpaje gasi bakore. okay, Nesitari mbaro abana barandaka kuguriye buchumbu batanyare nabango nagali ngana na ira akiwa konyo mwana yakinyegesa kunaya bono ikirege ndi bakora iki kitubwa problem ndo bwenzi. bono Nikere enesegi ingo kumnyoka ose mupira nabako nyose rero mami arengo nyose igo kombete te yanda ke babwete mangana propaganda kweli mbaro kini singe jibata bwa tibu ngaindi. Okay, Konyo ro mondo singe jibata bwa tibu ngaindi usingu cyo korega shikori chikura bikabe ke propaganda kinenda abantu baminto manje no boli okay. Sawa asante sana mwacho mategere licha kutoka jida yake mbere ngeta tanaye machi sarisa to chebona mambia to kogenda wikase sembeli ende. Okay, bono muraita ke te kwa to ke manifesto yao which is bantu pese mwe mbele la sabe ngere bamanyanga kibuchi kwa korera buronge autoresa buronge ni point form one by one buya wika to ko sembe yo manya ko mategere ko sembe nyali bali masaba nyari kubori sole singe jonga lero ko understand it buya mono woto bwantu tuka banyene tolema banyene mategere yo tegere te ko chinka ngo chisiko. Yes, manifesto yao bono go to buronge in point form eke jereke ocha wakora eke jereke ocha eke jereke wangu iga egara to mategere libaga ndo chingi biro bigandere te kogenda sana ingi simichi gandere te kumulika ndike tanga nyo jikora nago tebia namangana empowerment. Okay, Empowerment ya bana baito, empowerment ya bantu, empowerment ya bantu bato barimo. Empowerment ye namanya tenje bitangani doko tuara database usama data ya bana bonso bota masala. okay, Zinya bana masala bewono na inde babekere an accelerated training program
babeke ase tubwate refresher courses abana aba muna mabaga tokaiga nagenda gari serikali ere ya serikali ya nene nawe rwanirira ikero murai n'umuntu kurwana abantu bano abo abangina nize guchaka a special fund wetera ndubwate youth fund ndubwate women fund ebona ntwale jobisi chira active within a constituency okay wanyola chiloni akorre biashara okay mono cottage industries mangano usona mangana weaving mangana pottery tuba loans asibali ba akole biashara mundu bwate store usubwate chiro tuma loan interest free loan so industry chiko bagidini nyabari masaba okay asa abantu bwate warema na bara butubarigeri tokoroka we to ring fence, ring fencing particular industries for them within Yalbal Masaba. Ikiaga mujana monene tubwate na empowerment. Nenda empowerment yesa kwa buya imya kitano kurwono. Konya abantu baite bakindre batole chinguri chipesa. Bayigori chiko participation chiabo, chisako chiabo, asaba kwa savings and lending. Okay. Empowerment na inde ninga tu chaka mangana value addition ase birebeito ngoko na mangani avocado njiti kutakandre avocado ke koni ku ngariba na sa onda take ebe processed kuturu rusugo maguta ero sibu ebe packed at cottage level, cottage industry level kera ebe packed bona leko ni kujisiko ibata koni avocado ngima tuanye butura tuanye tuanye mna maguta tuanye mna ndagare chiombe tuanye weka si box tuanye nani chai tu ndipo ndia ni kuisiko iko na mwana soko anda chikama ni chini msasini tea factory wose Finlay ubaka rosi chai ya ora sugo machani ya ba packed ya ni kuchisiko ndio ya kabere na mangana infrastructure ndio to por muru na se infrastructure mono wetera maji okonyora abangire bakwenda chinsoko chire 2 kilometers or 1 kilometer away kuri nyumba oikata tokore program dam nichi bohol nebine bintu byoko na county government or national government jimurumbo nayi ngo jikobe catalyst okay gorambari na baletera kere ibintu bintu nakorre and infrastructure ndo wachipara abale to tware miaka ya 15 miaka 15 tayoro siri para na ya mikromite ya ipara ntu bwatenere ikuru keroka yanga ndo akaibacho nechi ba sitayi bose ningi mama nyiti na twakora na bako riye bintu bi mama nyiti kuru keroka akaibacho ndo bwate para ne nyama sibi ndo bwate para ya masha ekona ya chigoja ya chigosokera asiri ya kwa sibi nyi kuru ekona ya taramasha ya chigoja kiano kama okay chipare chons pikara kwa kesabi yani ichire just 35 kilometers lakini chiro sibu ichigo chenjia obugima bwo bantu bale chipare icho to chikera okay just 35 kilometers ainyora ngaki serikali ni arosi 12,000 kilometers in 10 years ndora 35 kilometers eseki singibo la youtube gate burkunyara wiki okay yedo kyo mwari ase infrastructure no mangane mero yorona ngi korongo sure aso mojumbe orengo aruete barege sunte ime bogwati para bogwati machi barege sunte kene ngeyo usanga sari ngose ino sure ndubwate rural electrification authority umwako oyo bayira nchibesa ujike ganjanga ndubwati gas tokora message tugata barayibara yega mbakora ta molero ikorongo na sande okay ndubwate byore binke asegusi bitebwate molero iyo ndiye gatatu ase manifesto yani mangani chi school okay school chitu njira ikirani bia chi laboratory njiro chibise di school chinyinge school nyingi njibwate koroba na bano chikoroba chi ward njira chibwa chi school bwate koroba primary na secondary uikakele ward tu high school model ibwate koroba ibwate laboratory ibwate library okay modern
Nechi bus chi school charwegwa in a transparent way. Okay. Toko wachi school sema yemko chi bus. Alafu nenda hata basari nero. Mate basari njere kurwegwa. Ngonya rumu choyo mo ntoyo mabwate basari abata mwana yari 30,000. Ngonya rumu ndabwate 1,000. Sure. Jengo jikobeka minimum 8,000. Wekonya 8,000 utarachaka 8,000 konya rutanganya. Okay. Alafu ichinde man chama according to the need. Na ina hata yango mentandi chiani personal musarone as a sacrifice. Muna nyacha akorte. Mga nyacha na akorte bo. Sibi nyacha yoralde. Na akorte basi nyali bali chache. That is what I want to do. You can buy this by the jiko. You get 1 million shillings per month. Na chiko konya vana 100. Yeah. Taribo. Sure. Yendu yakane. They call it MTC. Medical Training College. Mono saying NGO wachem was health. Mata kwa kachira MTC. CDF na mekwa kachira MTC. Kiani school. Lakini kwa kachira MTC serikali yanene ngutumere abalimu. Pacha wasome taribo. Na aba ko tuma abalimu na abanyagitari kwa specialized. Ewa. Mungana maiso, mungana maino, mungana mauga. Esengi joto kwa kachira MTC biko tutware nyagitari ile upgraded. Okay. Ikere to nyebeka nyagitari ile upgrade. Tabato to one of the hospitals. Chibodi each. Duwa te nyagitari nyingi chire chibodi chire dead. Na masimba duwa te nyagitari dead. Okay. Duwa te kani nyagitari ndeke ibacho. Tero karagasi. Duwa te ndra masha. Na ile ramasha bwa te bori mbonene. Sana. Okay. Na watu kwa kachira MTC asi nyagitari chimoto mucho kananza na bantu bamintu tu wana ngai to nyebeka erinde ever upgraded to level 4. Okay. Wasomia bantu ba medical training lakini also every a constituency model hospital. Ndio gatano. Nende kewono kebwate jimbwate uganchia segente value addition. Okay. Ndo kwa na mangana factory. Amangana go chake abantu baito ebintu kira bakonye within the constituency. Mwana wasai. With private sector. Kiranja ma private sector person. Will encourage investment in value addition in 2 sectors, agriculture na ICT. Okay. Mwone kasi mo kora kasi studio ne ngware tara monye beka ali nyali bali masaba mbatenga monye mo korika bantu 10 ka kindi kere babere banyali masaba. Inchimiro morai mbaye the infrastructure gali. Hakuna haja muri musongo kanga ba na ali muri muturi kireta bantu gali mo kore biashara gali. Ewana. Mono ningeta mangana call center na gambira na bantu ba Safaricom banjire. Tokore call center ikuja kusabu region ya Nyanza. Okay. The call center ina meko lika bana zaidi ya 500 bono manji call center jiko. Yeah. Chi call center bana jiko ba asi biashara achi bengi achi simu. Ewana. Abana waito somata ICT bachi bali kugali. Ali masimba ngonye beka. Mangana communication. Sure. Communication. Kera bana abonsi roje very good as mangana chi computer. Yeah. Na mangana chi simu yo ba ko blogging. Yes. Ponto nyira at another level. Yeah. Taras muto ke Nairobi. Na boto kama Simba, ubate gasingia. Ule ni familia yao. Ndio kama hiyo, mono mangana culture and sports. Okay. Kuboliki, utamaduni. Ndio bintu ngara tiko para. Kana soire asubo bai banyar gola sa. Okay. Ina ile manifesto. Bano gara kwa manifesto yima ite bantu bali ba copy. Uko abansi una nanye sogati 1 year ago, 6 months ago. Kanyala bana ba copy wachenje. Ndio kama hiyo. Lakini ba copy ya neonsi. Anyway, asengejo mangana yose pine gule ga na mangana bado na bari kumenya kuigwa. Mosoba rai ba go chai ga take yana tanga ki koranga no ko ba ko bigete ga copy and paste. Turakora igoro ya mangana artisepod. Na ngwa masi ukwana kana ke igoro yaba. Ndio tumenya tena bolema. Jari kicho kudili na barabo. Tanga ni jina bele ngo bakonya sana. Onye konyorete about 6 months ago. Na kwa facilitation. Wakaleta wheelchair. Okay. Wheelchair sharing more than 100. Okay. Chigacha baka masimba alia. Abantu wetu bakanyora. Okay. Lakini munane ngari bakonya. Onde wetu baro sako. Bono. Yabo. Eko parti yabo. Ni. Tuwa funding. Bono. Ekiara and CDF fact ndo bwate. Chiweza cha disability. Ndo chiweza cha environment. Na sports. Okay. Tuba chiweza. Tumenya kudo tuba biashara deliberately. Deliberately. Okay.
0704102102 chabu tukirejida kamera ngene na isato chinsa ni sato chabu na mambia mwacho mutegere lichinga kibono taite nko ya libaga obodi murayo ya maswali gontagete kubwata chisimi korwa sensemo ya nyali bali masaba litangani alafu ichinde tumayo chipata baadaye nko tainde ngandi kuchibwata esimi ngo bwata baonega by the way naende tiga bwategere lito baba igwiri gontagete kubwata esimi koru nyali bali masaba se Daktari Daniel Manduku akurigikire ko kyobo Jumbe Nsemejo wetera ODM Radio Vunalo. Yes ngoyo bakire yes Apeire nga bari mafu ngoko natanya alikubaga kubakonya ngasa okori kumwanti abe mafu mbateka na nyinga luka mwana naro ya sema ngo yani ya kure malera tariko nyara kutina nyara okorate kono lende na atabirenga natikunyara baba konya abantu bende bari batanu bona natikunyara kurambagira na murambara baroga ikuba cyane tubasomete ati batabwatiga bakwate nekinga natikunyara baba kubakonya okay aba estandaro batandi bitubutira cia abana kindakana batikonyora be ana kiara kinyara baba kubakonya ndio asini sonte. Okay, sawa. Asante sana 070402102078510210 Mwada tembwate simu kuru nyari bari masaba. Radio Vunalo. Aro mokole ona. Yes. Era ni ombo ko nyabura ri jiru nyari bari masaba. Bono. Yo kwa na uno yone dani mandu ni mama yetu ya kabisa. Jige donari ko kwa ne. Ama eno mo si were trivido yo na ba okora. Nande na ba ko kora umaite kore ngara na ba ko te. Na tiya ba ta ba ko tuma. Na ubo na ba last. Ona ba twali bari ko ikibindo biya ta ba na itu ba mo ngaina nga ba iki. Okay. Tira kiara apuratiye. Ama ninga ba ta ba ya begete. Ta bege ndu bari ko ikibare ni ri range ko bizwa ba ka wikera sinya renge ko ikere ko ta mo haya amarra ni ko yesu nga mo de ta ga ja tu kore ngara to mo itu aba iki. Kira kia kwa dindi bakabi kire nga maana dingi umudo yata kire wikira okay ono mara kuna tipa kali ko jare kane tu chulo ane tifo lakini umuntu ese iri akumaito se kwa kire kenyare bati kwa kire to mutini wojo ke kwa ke umuntu akwa to mutini wo yabo support ono nye ya nyare kana mandu ko indire yaro support for example te ko temoi ono umuntu uyu na kora ngambura ko ringa tumoi we tiene ngo ye kwa umuntu dani mandu ko tika ndire ko bana renga dani tura ba jari bari basaba ke ko umuntu akori yo umuntu chipura bona tura ba ndaba okay 07041021020785102102 mwacho bategereri ndo chenge biro bigenderete ko genda sana tageto abantu kurunyari bari masaba Radio Vunalo yes ngoyo Radio Vunalo ngoyo buya tole okay, sawa sana. Radio Vunalo. Oyo ngoyo. Bora kona radia. Good. Chipara chiko ndarali. Chiko ndaro cheko na. Okay. Radio Vunalo. Yes, ngoyo. Kayo wake simikorwa. Okay, tambo ate tibi Radio Vunalo. Wakire buya. Yanchere. Okay. Dari bari chache. Kegota kitaba to bari bari basaba. Radio Vunalo. Radio Vunalo. Waka kuro kajara di kagaka kuro tinsia makia wangontai me anyari bari masaba.
Njena wa samanga na puro mheshimiwa kwa uwoka Daniel Manduku. Ase ngakitwa kore siasa kurumana asamanga na uwoka gambire. Wati bira bawo sebatu gambire. Ntege neting ntege enya kitra kore ntege nenga mangana inanya kore. Okay. Point number 2. Kipare kyo si pitwa sebirwe kuune ibona ya kuletengera ili kwenda kona batetinga nabe bwege lukia bwate ongele ya gatatu mwishimiwa agotewa ngare cya bataka kubati go ngare na bo kwati takana na kene ngakiara akora ngayo kuchingisia abantu biyamo. Okay. Radio Vunalo 07041021020785102102 mwate chisi mibere utayo kwenye maswali haya afu manya kubwate chini baadaye. Radio Vunalo Wakire buya. Echiro ya kiambo kama. Safi sana. Mbuga tesimie moyo mwali mwacho mutegereri araturate bayire divuna. Oyungo oyo. Bwakire se. Yes. Ibona. Ibona. Okay. Okay, sawa sawa. Asante sana. Eni dumu ngo tukurulia makanda. Omanyete? Noro naro bone ngakitora kale bintebi. Yes. Kiro muntu na wakwa na igo. Yes. Egente kanene. Digeria track record. Yes. Abantu abonse tokubolia. Ire na mayanga ki miaka 10 years ago. Mwaka 2012. Was 2013. Ngiba akorera abantu ku 2013. Tari bono kurige to rigere bono mitwa okwana. Yebono. Asa abantu abakubuli buchumbi tiyango tebi uyo mitububi. Murai tayo obekera ko kwaye na nabeke. Asa bonse pi and I can say that with confidence. Igo okurigere ko muntu. Onyore okora kana tabuga chinguru. Yebono. What about? What about kana chinguru? Okay. Nari ganya ko buli ngaki. Ngakiura chikwende at least ngora mboro mate cost was in tambe. Mate para ibande bauti baingira samo biba. Ndongeri ngaki. Jitingo twara kenyomba. Okay. Tingo twara kenyomba. Okay. Na ndege ngo chikora. Ngo chikoimpa wande every word. Okay. Etu wale structure yo ke structure to word etu wale structure yayo. Barba ko ngaka jikura. Na balote ko ngaka kura bonsi. Onye kende otoka. Structure ngo tangasera. For example nanya mabagatana abana bakuri kwigazi. Mungu watebya abana batano batakaiba bale gete qualification. Okay. Ena kola kimubalete. Okay. Tingwa kara muntu musimbi. Usendo muntu yomo. Nari ke gotebanga muri ko abantu babe kera mu irire chikura ngombara abantu abaja lakini abantu ababe bali mo gotumeka muna ba agent baino. Gotumo. Bono maite egendo kali ngaki. Yes. Lakini nateba. Injingo jokole gasi turuji committee. Tari muntu yomo ngochora. Okay. Chi committee. Chi committee echi n'abantu baje konchora. Injingo tebi nyoro kana iri chikura. Kere kinyoro kenge omuntu oyo moyo. Ebona. Baso committee yane. Onyenkende nabawe kana bakora ki. Bai tigo. Committee y'abantu barenga 7 was 10. Okay. Asi wodi sano n'abantu 50. Namna mungu nyana kutwala chimiti na babo. Ebona. Onye wodi y'echuni for example. Abantu basaba ikaransa batena onye neke oye tena kwandega. Na mbona injiranga kwa campaign yane. Ungu tumichi committee. Okay. Onye na matanga bawe kanansa maambi Thursday maambi bande matanga ari wiki yale iga. Aya. Okay. Onye nichi pesa matanga tuatoma. Chenda chi committee. Natoka kwa rege gasi. Tari muntu mungu chikutoma.
Okay, ina ki bara kole bai ki ne magana wata magana track records bintu binde actually bai gaba kwani kore ichi para chimbe bate banga go kuire kire ko teme kuri kire magana ichi para chimbe kweli kweli echiro ya kiamu kama itanya kuigurwa benya gitari ya kiamu kama igo biere lakini mbianya kuigurwa echiro ne nyagitari omaite mojanto to na nyere bali ali ndugu wa siasa au maka ndugu wa siasa ya kibinafsi bono konya nyare betanji nyare bono onye no yorete chiro webona sero bogambi takonye igora bono chi project chons bichata cha kunya ibari chiarere ndio tanga toka no jikora okay chibe launch sawa ikembo ate simisa tukonya manto ito mbate simisa to morali alafu wasengo morai to kura semejo tumenya koranga itoko gani kuche 0704102102 0785102102 radio vunalo yes brother Mungono yore jire atika bono ngoranga ni miruru bagukwana Nise ebintu biri andu banda bakwana byo nyiweta irore yabona tete ko woli gendo ngere kyamba aho tani ero mutaro ya bwezi nade ngere kwa ye ko yore ko munna bwezi na ago takwa bando ne ago takwa tipate bona ko woli ga ngendo pye gerenda era ko koligi Sikaya no na ebuno le abu ma so mutieni ko ramboro ko ba ko kire ngori ba oro de tiba de jo de ora de bana ba ko ko o ba ne idola zero ko okay o kuno o kuanira tu abantu bamwe ngento nere ko ndara kuragera okay Ndio vuna hello. Tena mwere ndio. Mbona? Ba ito na mbona iga. Ega si ukurigia? Na mbona iga. Usina bantu ta korre. Na mbona iga. Akitari wo ngukwana. Nango tebe matanga kere wiki ngo matanga ngo 31. Okay. Start. Bona. Kero mutinyi tu bata matanga 120. Bona. 120 matanga. Bona. Aya. Chigari chane je matanga ngo chigari sana. Gobe kana mutakere siku chigari. Magutuka kale tu kutumia 20,000. Asigari. Mechango ngo nange bara mechango. Baranga meremo. Ile ngo kutumia mutinyi. Jita nti ji posara. Tinyinge. Mosara we mochumbo 1 million. Bona. Asana wiko kwa kwa constituency per month. Wono iga. For the last 2 years. Ichi tanti 1 million. Gaki. Igendona rege chande to motegere dio yo. Iga kuburiga. Igo kirindo kurigia. Oborai. Aruje ngani chibeso kurigia. Kirindo kurigia. Inche. Onte que tengo rabante gas. Igo ter kurigia bese. Ter kubasa kurigia. Okay. Na ote na corte gas que na como que. Ya sacan coño. Bona. Ni guate nyomba senkora. Ni guate nyomba kusiga, ni guate nyomba Nairobi. Bona. Ni guate gari kusimba ni gari Nairobi. Igo teringa beso kurigia. Ya bono gaki. Ingira ne monte chibasa chaki kuchiguri. Abana basomete. Bono gaki monte sa kuri chibasa agere. Akane nyomba asomia abana. Akinde abantu kuzereka bane chibasa bole. Wanyama njanya bisana kisa na rota ngati anda wanda tikira abu. Ndari chimbwata. Radio Vunalo. Alo radio Vuna. Ngajyo mari wati na nomo Mbia mono kwa kile. Bora mwezi na tembe nyangu kwa kurumeta bona na mama kurumeta na. Ngari wali matara. Umo haji mandu kudani mandu kuna rumeta na kwa sana ndio tamu anje pe. Ando ana sina mama na mande sana na kuna na mama na maya. Lakini toko sana nyata mmoja ndiba kuanta sete maana na na isirania. Hiyo ni mwana wangu tibato yera. Ya bana wako nyama na wako kwa mimi tu ndaki ya tena toko kwa mimi kwa na trombo gandio yo maya kwa ndo wako sana ndio tako nyala ndo waja. Bono. Lakini toko kwa sana kwa na mwana era sasa bua tena mangana yo si ya kwa nyama na sana ana kwa moshe ni uoye. Bono. Ona redi na mara kwa matembe na ndio mwangu tuna ya tena na mwa kwa swali na bua. Lakini hapo mtaje takara hapo karira ni kitu cha kianda tembe to ambara ina na komora lakini hapo kwa sababu unajua ngo ama tabi na ne radio lakini inje hayo nga yango watabi ona ni na mara kuna tembe to la to tare sema tembe na hiyo otora ora to kwa no bo sia so bo sito ko Ninje batare le. Ninje batare le. Ingo tara ni kile tu na chakile utara. Nimpate program yugo cha
meteme kanisa na tumete chipesa na nchi kamina amete na inu nga mwako ina tumete muchango mwa bwate ko sangereria no mane Biamono, asante sana. Okay, daktari ndakituko ngana yayo mwari tupatira ikabiri chuka. Yayo mwari bayire boyire riye. Ugesa abantu bense amanya bari basaba. Abantu balenga gakisimi kiregane chimbuchu. Nombono chigende. Yamutenga o mane bolinga abantu bamindo manganjite. That's what I'm honest. Yeah. Na eni tari bantu bamindo woka. Abantu bakisi county. Ebona. Njitingo tara naye ga street kisi. Abantu baragotabara Tiko na hoteli. Munango sa hoteli gatingo ragera. Okonyara boyo undangi bichi abantu banganjitega. Lakini ngenda kendengelinga neru lokora abantu itegas. Iyo ndeke mwayo. Abanyali bali asaba bita bonsi. Kurukale. Obaga choruru murayo bwate quality sana. Okay. 5 qualities. To be a leader in nyali bali. Ngende tangani. Oiko murayi ukosasi manyasai. Okay. Ngende yakabiri. Osomete. Highly educated. Ebona. Uchite school. Ngende yakata to muntu wate bukia segasi, was experience. Okay. Ngende yakane omuntu tabwati obwoba. Ngende kyomwali omuntu wate chigu. Okay. Ngende byansi bitano nimbwate. Ninsomete kuwata abanda bakubura chikura bonsi, nimbwate experience kuwa bonsi. Jiro muntu nyasai tindi muoba nimbwa chikuru kuwa bonsi. Okay. Iko kiburange amaguru na ene ko basamo amaguru bakorrega asi uchagara taletiso mutinyo nane. Nimba musombo ino bakorrega asi ngiamba rusiri abana isiku. Okay. Abanda bamintu mpatisa amaguru wetere kiombegia ODM no murai Raila Odinga tuswa serikali ndambali bintu baletere gucha situ nyali bali Biamono. Asante sana mwache mutegereri yono yokoriye kero kyogo Jumbe nsema nyali bali masaba wetera ekiama kya ODM Dr. Daniel Manduko urula sembe mwache mutegereri twarenge asengambo ya bene bono mambi uchakira saa 2 mpaka saizi herafika saa 4 yashira toshenga mangana majengo chara senchira yobwenge nchibako ndoko mwoge bobwoge Levis then boga botin boyo mwache mutegereri na nchiri nejengo tebi kuruganga bye bye. Great.